Si puji Tuhan ta sebab belin kelengan. Pujilah Tuhan o tendingku, tendikulah ukurku. Pujilah gelar nasibah Dia. Pujilah Tuhan o tendingku. O lalu pakerina kini ulina. Si puji Tuhan ta sebab belin kelengan. Ia lemina kerina dosa-dosandu, dengan ipe palemna kerina penakitndu. Ibas kubur nari ipe kekenakam, ipasu-pasu nakam alu keleng ateras perkuah atena. Si puji Tuhan ta sebab belin kelengan. Tuhane perkuah dengan perkeleng, la pedas ia merawat, dengan demalu kelengate si tetap. Labo kita yukum nasueras dosanta, labo ia erbalas man bantah, sueras kesalahenta. Si puji Tuhan ta sebab belin kelengan. Bagi Daud na kepultakan ike sundu tenari, bagemei pedaun na dosa-dosa ibas kita nari. Bagi kelengate bapa man anak-anakna, bagi kalma pengkelengi di bata, kalak siir kemalangan man bana. Si puji Tuhan ta sebab belin kelengan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ku bereken man bandu pedasim baru, si keleng-kelenganlah kam, bagi aku enggong kelengikam. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan kapraskam jana ras tendindu. Oke, ibas Injil si badianar rikutkan Lukas. Kemuliaan manpandu oh Tuhan. Ibas ada masa nina Yesus man acar-acarna. Kelengilah imbang-imbangdu, mahulilah perbahanandu man kalak si ernembeh ate nandangi kam. Pasu-pasu kalak sinumpahi kam. Jana totokenlah kalak si erbahan lama hudi manpandu. Adi parap kalak pipindu sebelah, bereken pe parapna pipindu si sebelah nare. Adi ibuat kalak bajundu, bereken pe ras bajundu si depan.
Adelit kalak mindo man bandu berikanlah. Canah ading gobas ia olanai pindo mulihkan. Bahanlah man kalak si deban. Bagi atendu ngena ibahandu man bandu. Adi kalak si ingkelengi kam ngenca ikelengidu. Kai ngedalanna maka kam dat pasu-pasu. Kalak perdosa pe kelenge atena kalak si ingkelengi ia. Adiman kalak si mahudi perbahanandu bandu ngenca ibahandu mahudi. Kainge dalanna maka kam dat pasu-pasu. Kalak perdosa pe bagenge perbahananna. Adiman kalak si ngasup bersemulih ngenca ipinjem kendu. Kainge dalandu kam dat pasu-pasu. Kalak perdosa pe ipinjem kenang man kalak perdosa. Jana ia lo kena pe mulihkan asa si ibreken e. Tapi kam, kelengilah imbang-imbangdu, canah mahulilah perbahandu man bana. Pinjamkan canah ol arabkan mulih. Alu bagai maka ia lo kendu bagi upahdu simbelin, canah kam jadi anakna di bata si megancangna. Sabab di bata mahuli nge man kalak sila ngatakan bujo, bagai pe man kalak si jahat. Mekuahlah atendu bagi ate bapandu mekuah. Ola isalah kendu kalak si deban. Maka kampe pagi la isalah kendi bata. Ola hukum kalak si deban. Maka kampe pagi la hukum di bata. Alamilah kalak si deban. Maka kam pagi ia lemi di bata. Berelah kalak si deban. Maka kampe pagi iberi di bata. Ia lo kendu pagi. Ia lo kendu mepagi sada persukatan si dem. Sada bagian si sampur si ituntungkan kubas tandu asa ngasup kam ngalo kenca. Sukat-sukat si ipakendu eka nge i sukatkan man bandu. Kata Tuhan, pujiin man bandu, oh Kristus. Minggu semal si pepitukan enda, meminggu si serta si mabai kita, kubas ogen berita si meriah, si nurikan maka kita enda harusna jadi anak di bata si perkuah ate. Skala pengkhotbah alu urgiah-giah semangat luar biasa iulih-ulihina kata-kata nanenda. Adi pekalak ayondu si kawas berikan kasih kemuhan. Adi berikan pekalak si kawas berikan tarikan kasih kemuhan. Iulih-ulihina duna meddu sekala anak perana megisa perban lalap sa iulih-ulihi dahina ku lebih sah kencai lebih kerpak ini ayo nasi kawas naka mereka nak kasih kamu kerpak. Tapi dung kenca kebaktin enda pertoto enda si salaman ia idarat gereja lam lala sa cakapna mis ruh pengkhotbah dai kerpak netaya pina ayo anak paranandai janak nina kaiswan munak ekang pranim Bapa nandai turang ras senina ibas Injil Lukas sini berikan kita ibas wari minggu enda ngajar ije Yesus khusus kempak ajar-ajarna labo kempak ajar-ajarna bagi kape rikut ras jelma sinterem bali ras Injil Matius tapi enda kempak ajar-ajarna saja ngenca. Kita penggomenda semal megi karena ajaran Yesus enda nina. Kelengilah imbang-imbang du. Rebahan mehulilah kam nandangi kalak sirate segat man bandu. Pasu-pasu min kalak si ngisak-ngisakkan kam. Tau-tau kendu min kalak si nokohi kam. Janah berikan min
kurumdo si kemuhen man kala si makpag ayaw no si kawas. Berikanlah kempak man kalak ulakam ngarap iulihkan na. Janah kerina ajaran enda erbuku menda ibas sada aturun emas bagenda nina. Lakaukan min man kalak uga kam merhat ibahan kalak nang dangi kam. Enda mertinna salu serta jadi ajar-ajar Yesus. Yesus Kristus pe enggo idalin kena, enggo lako kena kerina sini ajar kena enda alu serta. Sebab ia anak di bata. Jana enda idalin kena salu serta ibas ia mersan kayu silangna ku datas gunung Golgota. Kenca idalanina kini seran sebagai kelengerina enda. Labo ipindokan Yesus kempak di bata bapana, gelah ikernep kena min krina kala kenda. Jadi sada pembalasan, gelah idilona tintera i surga nari. Lah, sini pindokan Yesus mekap pengalaman dosa nang dangi ia krina nina. Oh Bapa, ulamin iukum dukala enda dosa-dosana. Sebab labo ia tekna kai sini lako kena enden. Alus yeda icidah ken Yesus kap dibatasi perkuah ate si ngalemi kerina salah bagai pedosa. Turang rasenina kekelengan perukuran peraten si ngalemi ibas kekelengan enda pei icidahkan dengan idalankan Raja Daud sini ayak-ayak janah ibunuh Saul atena ia. Enggo menda ibreikan di bata Saul kutan Daud gelahna ibunuh alulalit perlawanan kaipe. Tapi langit Daud munuh kalak si enggoi pasu-pasu di bata. Kita pekala Kristen si enggo ipridikan, ipersadakan ras Yesus, idilo iiyahkan min gelahna perkuah ate, remekuah ate, bali ras kekelengan Yesus jine. Sadadalan guna mencidahkan perkuah ate si tuhu mekap ngalemi salah, ngalemi dosa. Sebab kita penggo leben, ia lemi di bata kita. Perkuah ate, enda. Perkite-kitekan pengalaman enda ngeretapkan rantai balas membalas sila pernah ngadi-ngadi idoni enda. Kuasa pengalaman enda lalap nalukan gegeh kejahatan ras setan. Makin pernah si begi tupung ibas penjara ia makap Nelson Mandela, presiden Afrika merenda, ia merenda sangai penjara lalap itu kuli idedehi iligasi sipir i penjara. Pernah kape sekali icinggalungkan ia i penjara takal naku teruh janah ikencingi kalak takal. Tapi tupung ipulahi Nelson Mandela i penjara nari, janah terpilih ia jadi presiden Afrika Selatan, isuruhna ajudanna guna mabasi pernah ngeligasi ia i penjara enda ku lebih-lebih. Maka suhkul tuhu biarna sirdahin sipir penjara enda keri menda aku, bunuh na menda aku atena. Tapi kais terjadi. Idakep Nelson Mandela pegawai penjara enda janah hina
si pemenakal kula kau kenak kenca aku jadi presiden, mekap ngalemi dosamna. Bapa nandai turang resmina. Pemimpin-pemimpin gereja tapi ngoncidahkan kuasa pengalaman enda. Pausta naipe Santo Yohanes Paulus keduakan pe. Lah balas kala si nembak ia mereka. Ngkelengi kala singgas-gasi kita, singligasi kita, enda mekap tanda kualitas kalak si maba kini badian di bata ibas iya. Kita enda kina anak-anak di bata, silit ibas kita biak di bata. Reh ngasup na kita kelengi dengan ngalemi kala sira salah enda siretapkan enda rantai balas membalas enda. Reh ngasup na kita bagai reh bages na si gejapkan sinanami biak di bata silit ibas kita kerina si ngikutkan Yesus. Pendahin kala Kristen kap jadi sing retapkan rantai kejahatan ibas dirina jinai. Mungkin jumut-jumut beda kita mesra kal kap jadi kala Kristen nita. Lit kala ngatakan sebagainya. Memang payokin berat mesra dengan sulit dengan jadi sing ikutkan Yesus itu perbahan hadiahna surga kedamaian si serta. Adi nukah-nukah paling hadiahna kipas angin. Si tuhuna kel si tekel pe labo sulit labo mesra jadi kalak Kristen. Si tuhuna mekap sulit mesra geluh enda mekap perbahan kala lang geluhkan pendilon na jadi skala Kristen mekap kekelengan singalemi ibas perkuah ate pace ebene dibatasi mada kuasa masu kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.